Wes, nenang kaki. Apa engkaunya pengada ya? Engkaunya pengada Apa yang engkaunya pengada ya? Kamu agak bi ya. Kaki kamu kak. Hari pangkalan ojek kak. Ayo nurut kok kan nurut kok. Kaki kamu angkok ada. Apa duluan kok kaki? Ayo nurut kok. Lah nurut kok boy. Apa kaki ah? Lah duluan kok. Lah nganu. Noro. Ayo lah nurut kok. Munda tetang berapa kak? Lah mode kak. Ngerokok kena kak. Lah bingko kak. Mau bingko diskon 50%. Ayo bingko. Tuh pasti keman dah. Lah ngerokok kak. Tang helm 2 aja. Anting hitung, keduin kaki demai yo. Lah norongko kayak bisa dompet kedua ayo tuli norongko kak. Jamin diskon 50%. Dem magana. Punano noro kapi ayo. Lah norongko yang kinorok noro jilo nyaman norongko reh. Lah. Ambu. Joko cangjo. Norok kapi. Dem judul mondera. Lah shoot. Shoot ayo shoot. Ayo. Cocok ya. Lalu Ayo shoot. Ayo shoot. Saya kalah norongko ya. Mantiman saya menang saya. Yo. Tung 2 Telok. Yo. Boleh tung telok. Tung telok. Nangkok. Yo. Ya helm kak. Apa jadi? Ayo kak, helm kak. Bisa angku kak ya? Bisa. Duh. Terbalik kak. Apa nak terbalik kak? Duh, nunggu deh. Boh, bener deh kak. Oh, Gendeng kurang kena. Untung coba benerat. Kak. Yo, Oh, deh iya kak. Ternyata gitu. letina ya. Siti tang bagian. Leku du malam bagian kaki lewat ya. Inilah dari Cina, dekat mangkat. Lalu turun Cina mau kiplangan kaki coba. Dikit mesti dang berangkat ratin. Gratis boleh deh. Iya, jangan kaki jah. Kok mangkat reh? Yo, makan. Tuh, Pak bilang kau soleh pesek gitu. Masuk kan enggak? Yo, kena reh. Sini kak. Jangan helm ah. Kau kini ngala saya ke dalam dulu ya. Oh iya. Tenang. Kakan gelampi dah. Beri pane gelampi lenan deh. Cek kakak roh. Abit kamu ya? Abit kakak roh. Kamu ada tak Treten siapa? Kakak gila roh. Engkau anak tunggal. Ya, engkau gila ngojek kakang kaki. Masuk kasah. Wak lampin berjok. Lu tau? Engkau ada anak tunggal. Lo tahu tang Facebook? Tanya menjadi. Po Afif anak tunggal kesayangan papa. Ngomong kayak ngomong. Kemeru kelampin. Coba kelampin yo. Arutang kenteng empek tretan. Berarti makin empek kakang kaki. Engkau nanti tretan lagi do emak gitu. Dia mau ngomong kaki. Kakang kaki emak. Engkau nanti tretan kaki siapa? Ma, cerita kaki gila. Noro ojek dengko. Mulai dari Maria. Sama bener dari kaki. Singko anak tunggal, hari kelampin. Iya juga yo. Lah, penetang keluarga mun kadir ya. Abu betang, engkau jafel dak tu tentang keluarga. Tangan mak bu celok tegus, tangan bapak bu ameng. Ala bener-bener tang tretan ja. Kakek bawa apa? Tahu ya dia mere. Engkau lagi tretan. Lari di Japri ya. Terus memulai kan nah. Kau tahu kok apa kaki jo pamit itu tempo do engkau kok makin lembek lu.
Detin kore, minta bajaran dah siapa? Siapa? Duh. Duh lah, Rogi. Ancor mesin telur. Bayan ramen mau ada betul. Alah. Merah di body. Aduh lah percuma aku ya dalam sana dekat telekap. Ada penumpang sekali itu col kah? Oh, keren. Saya bajaran berapa ya? Matang teker lek lampi re. Kok bocang kelampi no? Apa dah mama lek lampi ka diri ya? Dalanya mana persenen kelampi? Engkau kelak-kelakin. Mentator do Roma. Ternyata bener Roman TV, Roman oreng. Tuh kaki tete, coreng letu kening kalak-kalakin lah melak. Oh tahu nu ya kelak-kaki. Wah, coba bau makin dengko tak apa ya? makan ah. Wah, lah coba makin dengko apa ya? Ganteng Rinul. Kayak Iya. sayang bau. Kelak-kaki. Makin ganteng jimun bau lah, buang berapa sekali? Lah kemarin mon pada penumpang nangan dia. Iya kelak-kaki jah. Ki kurangnya mandem mau dia. Ojek le gratis. Engkau menang rumah tu lah. Lo lebih sih. Pangeran meri akal. Suruh guna hati. Lah sedih kau tu nyari besar. Lah mangkat dah. Bismillah, niat kau lah nyari besar. Jom. Ambu jom. Aneh nga lupa lagi. Bener deh. Lo paten jom. Paten si Medan jom. Paten dong ten. Deh. Aneh nga lupa lagi jom. Bener deh. Aneh manari. Wah bener, Subardi jom. bener deh. Mau tahu tuh kita di Google. Pak, tapi jom. Orang teng hari ya. Kepada di Google. Aneh Jepar jom. Bener deh. Aneh Sinwani. Ya baru betul. Lambat duit jom. Tangkan jom. Kang berito dari kene besedi jom. Oh, anjen bapak ya. Iya jom. Bapang dati jom. Tang so hapet. Oh, Sejauh sejauh pa. artin deh. Sejauh pa di jom artinya. Kenangan situng, makhluk situ. King bapang dati jahil jom. Engkau coba na. Dan tentang bapak bukan. Iya jom. Demak beres bapang. Alhamdulillah bro. Engkau macam sebeten rapi jom. King terus melaros kosong. Ya iya. Jadi nak jom. Ya. Asal jom. Dekat. Kamu kutir aduh lah. Kan pun bapak ber. Bapak dah. Pak, Apa tuh? ada kencen kaki di rumah ya, Pak? Jom bapak Rodi kan, cetam kencet bapak, mati kamu. Dah. Gila pada orang yang kencen kaki jam sepeda, Pak. Siapa coba kene? Panjaman bagi itu orang. Tuh, hilang, Pak. Aduh, hilang yang beda itu. Baju larang sepeda. Nyata nak kena lecak bunem pun. Ikalah kelibisa.
Karena cair. Aduh.